kardom nang tum like bom laki karbi video channel pinila so video lo nang tum fan question 10 napak langpo lapen प्रत्येक question lo sarita option answer napak langpo nang tum ladak pen isi correct choice ra nelifan nang thanik non comment lo te pine video lang post na Tepini apangsi question gala polo Miss KYF 2018 kumar lo ke hai nili nang tu paladak harida option na paglang lo answer nang tu ladak benci tu isi choice ra nifan nang thanikta comment lo kolubang correct ma the next question Garbi Cultural Society KCS usoning kan location nang tu pani lasuk answer harida nili paglang lo for option na paglang lo ladak ben correct answer nang tu nilifan nang thanta kolosi correct ma the next question number 3 Miss KYF 2016 aningkan komar lo ke hai nang itu faneli sarita option nang paglang po adak ben isi correct answer ba nang itu ni fan nang thanika kolwang si correct ma next question lang tu sina question number 4 Miss KYF 2015 aningkan komar lo ke hai nang itu answer mata igrani lifan komen lo nang pika nilila option nang pipo sarita option nang tuna paklang lo screen lo lasi nang likun la correct answer bang nilifan komen lo nang kanita the next question lang tusina question number 5 Karbi Cultural Society past general secretary komar lo nang itu fan lasto question answer ta 4 option nang paklang lo nang itu choice isi nilifan nang kanita kalau bang correct ma the next question lang tu sana question number 6 Karbi Youth Festival first celebrate aningkan ko an nang litum han nili answer sarita option nang paglang po nang litum la correct abang nilifan nang pacinik ha kol bang si correct ma next question aku lang tu sana question number 7 KYF founder president Komar Karbi Youth Festival founder president Komar ini harita option number lang lo ladak pen isi correct answer bang nang lesung nilifan nang thanika kalau bang si correct next question lang ponso na question number 8 Karbi Youth Festival Golden Jubilee kusoning kan si ketuji so answer ta nili harita nampak lang lo la harita ang bang kalau bang si correct gimana nang itu nilifan komen lo nang pajnika kalau bang si correct mas next question lang tu sana lake question number 9 Chonel Karbi Youth Festival kusuaning kan lo first introduced ini sarita option nampak lang lo sarita pen isi correct do lak correct bang nilifan nang pajnika kalau bang si correct mas next question lang dam sana lake last question lo Miss KYF first kumal kelo lagi nang sepan screen long sarita option na paklang po la sarita long pala inut bang ke correct lo sila correct bang nilipan na pacinika nang litum nilifan komen long na pacinika so video kelang pen koson lo lang misal melang no dak mas lapen nang litum jong si top ticket po nilipan la komen lo nang pacinika